Wirikiro boko muraithiria hu muigo wa Meru TV nwithirite wina kagita gakega ukamitikiria nkithirangi kugwata ugeni kiri Nteto cia Meru TV Thaa Mugwanja na arua kuri tariki 17 mweri jwa iri mwaka jwa 2023 kurokinga kurikanira bwe kuthuro gituthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, rietwa ni ukamita Gloria Mwirigi na nkembirine ati mutongeria wa Nthiguru Daktari William Samoei Ruto na tumiritie ithano na mpara iria jojo Kenya iri ugwati bunene bwa kinthiguru akiuga andu angi mwanya itonyere ni ugucwa kiorio gia mpui na gia gutura kiri ugwati butirarika anyamuro nkoroki. Ruto na gwetete into bia bata na biria bikubatara agwampui kiri ya Kenya aria ni amwe na bia koria bia kiumbesha ugima bwa mwiri ruji bia koria bia ndithia kithomo ukiri na thiri na bingi kathomba. Ruto arite miario eji kuri muthenya jwa igoro garone ya we mucini munene jwa Nairobi akithoja ripoti ya mbura ya kagita kakai ya mweri jwa 10 na mweri jwa 12 mwaka jwa 2022 amona barabara rigikarone kini munene wa rais Rigathi Gachagua, cabinet secretary, diplomat na kamiti ya kuthoja ya kurita mataro jakonie umo ajojo Nthigurune ya Kenya. The interventions under consideration for the medium term include diversification of activities and value chains, mitigation of dependence on rain-fed agriculture, construction of strategic water reservoirs, dams, ponds, and strengthening pastoral supply chains. I would really appreciate a lot of support in matters environment. I am very happy that there is a conversation in this room about supporting our Kenya Forest Service and KEFRI for us to walk the journey of greening our country as part of the efforts that we must make to deal with matters of climate change. We would be exploring opportunities on what partnership we can put together so that we can do more with our environment and do more especially with our water harvesting efforts. In the budget, we are working on how to do more of the micro dams so that we can harvest the water when the rain comes. We are looking long term at water harvesting efforts, working with the private sector, and I must congratulate the private sector for coming through to have a conversation with us on matters water harvesting, hopefully before May. I'm sure Engineer Gitonga, you will confirm before May, we should be able to launch the first 3 or so dams under our new program of private-public partnership and water purchase agreement instruments. This way, we can begin the journey to find some long-term solutions in ensuring that we have water and we manage the effects of climate change. I must also say that for the long term, we are committed to undertake substantial interventions to mitigate and reverse the effects of climate change and restore the national forest and tree cover of our country. As you are aware, we are already working on the program that will see us plant 15 billion trees, including 1 million trees every year in the city of Nairobi. Since all of us live in this city, I think we should just allocate each and every one of us how many trees they are going to plant in the city of Nairobi as a ticket for living in this city. We recognize our current crisis as a devastating signal of steadily worsening climate crisis, which is chiefly caused by human activity and can also be managed through more responsible stewardship of our national heritage. By launching the National Presidential Reforestation Program aimed at planting 15 billion trees over the next decade, we have signaled the seriousness, magnitude, and ambition of our undertaking to rehabilitate the environment for the sake of life on Earth, not just in Kenya. As humanity, we stand to benefit immensely from ecological restoration and correction of Earth's vital systems. And this is not going to be an individual effort. It is going to be a collective assignment for all of us as humanity
and from across the globe. For the people of Kenya, the commitment to do our part is absolute, and our government must therefore move decisively to actualize this aspiration. Tutitana mbere mujiji mwe kuma mirigo ya Igembe North County ya Meru ni bakurira kioto kia umo wao urawirikana kuragwa mutino ni jurajo akarikire barabara ya rare kwerekera Ntobetwe mutino jojo akonenwe na bonda na ngari ya borisi iria yatigire yoragite Antobiumbe bairi na bangi bana kuma machibitari ya Nyambene level 4 lare hospidi John Kimathi ya ugite ochunkoni ni butite na mbere onde haritite mukana kirindere ba bonda barabo kamata abiria nkoroki ya kithimi na nkoroki koba garuka na kwagira akiene mawatho ja barabara mukiri onkunja na hadhuranirite rukondo na rote arureta rurikinyanirite atugate yawi nde yakwela mathayo tukundeibwa kungare eringa polisi eringa bikibi ndagumya mworo no naringi ngari aletire atete ngune otumira mathaya kwana riru araringirwe lori polisi Blanches mono kwa biashara na bikibiki kuma antaibu ringi bikibiki ringi nari abo ayanya mundoke nari ana na sobo ya muno ende kumau ale kwata mundoke anjira kukuruta ngwesi yake ya bikibiki na antaibu ringi ringi tuira wito tungaboreta atuira mbolela iria na ora atuira hayo wito tomwetera ana ba atuira indandia giturere no mami atireyire abari ke yakure anto baroro ero lale lori polisi yo toibara rumu Ninjairire ketio Tantobo kumanina mutino yo bikibiki na lori ya polisi njireni ya lare witantobetwe kiongo niraba kurira kioto kio kionekana bakiwa bamobo ni baba watile family sio na kinya no baba thomedha ciana bungienda polisi ingiliete ni tethi family no ntumwe kurunya kara ciurairi wora retakuriria na bawe mutu na arakwire na twana tu tutithi nene na itunini na itukuthoma Oninkwenda mwana tuonake no to kurerekana kilori kiukyo kirare makosa barehero atuhansi na baukumara baraukumana besoka so ana baubaterare na kanya inyaga kaweta bunge nyoki nyimanje bekinya no kabayukuma ndenda thirikari iyo kiatua ya mono goko oni kintu kirankwenda by the way nkwenda ndo mheshimiwa TJ ajulikana mantu ya this is my brother you are dead nkwenda thirikari MP wetu TJ ajulikana mantu ya ndito bera basuliki ya Nteto nyaza iborisi nyaza ngane borisi no era amakosa to obikibiki akolwa karingo nyinga are borisi kutweka muntu kare amakosa na akite tende ka sektene no nto yo kutweka borisi no ringete muntu ndibombo bakwo thirikari ingile kati na askare bau bongo ni anto na baboro etani anto ndenda thirikari ugia tu ntwe na bathatu no munya na onka ibasa india no bake ne bathomethia Ospindi wa Laren John Kimathi naritete mukana kiriyete bikibiki na kubore kabareke okamata anto baba inge bikibiki ne na kinya wete bikibiki na rwero na kinya kabathi atire mawatho ya barabara kwa sai ningetaka kutahadharisha waendeshaji wa pikipiki waache kubeba abiria wengi. Kubeba abiria 5 hiyo ni kufunja sheria. Na mambo ya overspeeding ya pikipiki waachane nayo. So let me not preempt anything, but uchunguzi utakapomalizika tutaweza kujua hasa kilichotendeka. Kiripotera Meru TV ndelare beta mukiri onkonja tukitikana na ripoti ya mukiri twititana mbere thirikari ni titana mbere na mubango jwa kwagirithia rwangi rwa ugima wa mwiri aja county ya Meru kurigana na ripoti kuma kiri urungamiri bwa hospitali ya Meru Teaching and Referral ni ati hospitali iji irinda ikene cha muthia witithirwa nkathi mwenka kwa level 6 akiaria si hospitali iji na irite akariba komba kwithirwa bakithingatirwa ndene hospitali cha Matura mbere bomba kwithirwa bakinya ndene hospitali ya General ntukinya cha Matura ijitete witithirwa nkathi mwandiki wetu wa Nteto Frank Munene na gututariria nkroki
Daktari murungamiri munene wa cibitari nene Meru level 5 hospital nererika barabarene gutwika level 6 niwe Pauline Gacheri nethiritwo akijukia kanya kumenyithia Meru bukona maendeleo ja maingi muno ndene cibitari iji Meru Teaching and Referral Hospital itete kwithirwa iri the biggest hospital in the region ikethwa igisava uria twaije mbere Upper Eastern kuma naria all the way to Marsabit na au nio twitite nengwete Kenya tukiaragia barabeja cibitari ibakuona mwanya muno arana kwachokete nyume ntuko inkai bamubarigitani kuthira bagichumiria na kwaririria mantu jakonie cancer center ira kuringana na arigitani bau baugete na ingiro nete kuthira gitumika kana koja no tungata burabo abaterete riu ndagitari Pauline Gacheri akitherio ntububu mantu ja cancer ja maingi muno na je ba cancer iba maingi muno kuria twambiriria aria nini twambairia tutethia aje bakai endo uria twenderere na mbere twatwika overwhelmed aje baingia sana ba cancer and actually nyaje baumite Meru County weekend irathirire machine yeu niratwikire dismantled itanwa ikenda ikamatwa ikwa rutere ruria itethithwa ikenda nandi twenderea kweja na chemotherapy machine yeu nyata antu beto baitaga ni kwenda national lab technicians ikwenda biomedical technicians na kwi time yeja wa jora wa fridge wa fridge keroga tumira mwanka time fulani ikoroke kwa ikatwika fumigated gento gikathithwa one at a time na machine yeu ekirwao inya room kwe withitha gwikenda ingirwa machine iria na mantu jau ijateka time mbere machine amberia gwita ngugi so otokwaria machine urutere ruria na negwitirwa ngugi bwa muthia akirikiria kuga nontu bakwagirithia cibitari nkuruki na kumenyera miturire ya antu betu ba Meru ni bethiritwo bagicainana na cibitari mtu kiumbe Doctors Plaza ira baugete ne bagithitwo chunki bakigwatanira bagaitanira no ngugi the public hospital ingia kwina batwi ira yeja na chemotherapy kwa kurari na 3 private facilities barabara bakomba kweja na chemotherapy kwa turategere ibari kube na capacity kwethirwa ibari kube na machine njega ira yomba ikuthithirwa ndawa ici na space njega ira betu bomba ikwewa chemotherapy that one tu twatega isibitari riko ya kwina batwi ira yomba ikuthithia ngugeu na 3 isibitari riko igwita ngugi na NHIF ikenda aje beto baria bakwewa kimo batikeje gwita mbeca kutetheka daktari beto basibitari ici ibo bagweta na aje beto babona babandikira ndawa bageta na aje beto au Doctors Plaza bakabatega bekirwe chemotherapy na machine yetu ethirirwa aje baba bagacoko na madaktari beto cibitari ije na otemwaje ugutumira mbeca ciawe akuma cibitari nene Meru General and Teaching Referral Hospital town nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeta Frank Munene Ntuko inga ya kinyuma ya mbunge wa Gatigani ya East Mporo wa Bore kuruguria murandi jwa wikiri stima ntura ya moro wa ya kigoshwa nandi akariba ntura bari na gikeno gikinene ni onto bwa murandi jo bakeri na arwa na andiki bantu to bogite nyuma ya gutejanirwa kwa kagitaga karaja rio muthia Mporo na bachiukirite ritho ria kiagonandi baruga gukurukira mainya justima bakomba kwambiria mirandi kathomba ya witi na mbere ni ukiria mitore ya wanda mutore wa therenja na gututariria nkuruki nyuma ya mbunge wa gicigo mbunge Gatigani East Mporo wa Bore igomba kwithira kiruririe wikiri postima ntere mwanya cha gicigo mbunge ki na ndakariba molonde na gicigo mbunge Gatigani East batumite kumba kwithira bekenero ntubu orabo wite kaitagene karibe thirite bagitura mundu ne batoneje monkyo stima amona biashara kuna makuthigite na mbere guntu ende bekenero ikiro stima ntere bakiwa na ndi biashara ikomba kwithira yukira tire muntu onge ko otie muntu onge ko wa otethia ndi ya Mporo wa Mporo wao na nukenda muntu reka bange kuibo kuma bange baeta wambe abwe bara batirita bara bateta
batirita no nto stima tikaireka irwegoro to chitwire wekirwa aya kede anaro twekira mbere lakini thai ke Meru arekira mucho kwa mo manto era yonde airete na kwa minister wa energy within few weeks anto bonde bathangala no kumana Nairobi bonde baro buma office ne kuma kona ko beyetiani isi na yori bara elesa manto ya stima arora karama na inkomenyanti barandikithirie boboya loi butamuringirirwe ote muntu maana loi onda songata mata kanisa kwantu ka kiumia ndai kwambo ui ndaria nimbi ndara batingi beto bikwenda weta ndaria mwathani oikingi byola byeta abwo toti otake rostima na mporo aria weto omporo ikore baba omporo ikore okabe abari nyotu yera menge stima sieto mwathani oni kia kwenda wa buruburure bathiri bakorota na stima oweta na ikingi wambere buru toambe weke rostima ntora yeto istima siankane ma siankana buru mare okwetha kwa kinkati aro kama ibeyire baita na kaitene kuwa mbecho kwetha kire mubunge mporo aboni nkatho kumena motaratra yoru na omo yawe ni bombasari waraba kuwa beno erigiro ntubonde ombe kwetha kule baro chambasari bakomba kwetha kiwa treki gineki arawire bwonka muntu wina kana sukuru kaka nekerwa mbasa pa nene bo omnene no mura mwetongana muthe mwanka bonde bana njenaro twakinya kipindi kira kingi reka ura twekirerira twichucha cha twichucha ta kumatiane mbitanda msimoturia wathirenja akari mutindo kangangi ni bagitite maandamano bagitetera kuthuka kwa barabara ya gwita hospitali ya Meru Teaching and Referral ikirikanwa ni barabara ene ngari ya ambulance hospitali ya konanirwe na mutino ikamatite Mugwanja ntuko inka ikorokete ondi kinya thirikari nkoro ikuthirite kwina maandamano kabomba ni onto bwa kuthuka kwa barabara iyo. Mwego wa Meru TV ukambitikire nkethro ankimeria matanda reka imwakinga kurombo tekethro kyumagaruka nyonto inchokerete nyuma ndarika itikuraja. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuinambere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango watu baitithani owatanite nani Faminas wakimathi ake aga kwa Meru TV. Odina kiatho kia mbathidikana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiajania onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ya kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya.
uri muciari na nukuri naomba gwikia mwana waku cukuru njega, Chogoria Milimani Academy turi aja ni untu bwaku. Chogoria Milimani Academy ni cukuru ira ijikene na gukurukia ana na nkuruki guthibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412, being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya tuto turiungire obisines yetu ntuko cia kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaa 3 cia rukiri mwanka thaa 9 cia muthenya. My name is Cyprian July. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this year results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 ake kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya Nteto nkoroki turiongera thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongera kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kere chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Gakugwata ugeni wa kairi na tutitana mbere MC wa wadi ya municipality Caleb Kibuko na igoro na gitite gikaro na biashara bawandi wamwe na wonjurithia ni ugutigira ni bakuthondeka mitaratara imikinyaniru ya kibiashara kuguna kari amwe na barari muchemaniro juu ni ya biashara babonda bonda na bangi babaingi Frank Munene na gututariria nkroki Nabone atongire betithia babonda bonda kuma wadine municipality barabethirito bagito muchemeno ne MCA wao Karibu Moteithia Kibuko uria kijukia kanya gutariria metha cia Nteto kini kiago karandina atongeria baba atarite no amona nene ba kambuni ba biashara no bichi nyingi ire ndene wadi ya municipality nibendekithite riu kwithira bakimenya kira kuri gantu bonaga kumania na thahabu eji kou kioneki kia narua wa mbere mai kwariria security ya bonda bonda tumeata bonda bonda ikiathu ikaritwe town na nati kiathu iteguchumburwa both ithirikari na nyane antu baba kuma from external forces kintu kia bire kia kithithite tutrimana narua ikienda tuchiuria nati bonda bonda ikiathu ai biashara igutegemewa nete kuoneka ai biashara etinetumi nonto nkuga biashara eji nerere kurubetu na nabetu so it is a very important biashara tutumbi kwithwa twinio nanto bemi jukaya na njira yo therio municipality is a different want from other ones one the municipality ne state and bank chondira chi Meru county one the municipality ne state organizations ira chonde chi and quarters chia obisi chondira chi Meru county so being that ni obisi kuigo tutedia ja biashara bonda bonda ka small traders barabe municipality na tutedia ka biashara iji so we've met nengwetikia twina baba ingia au twina NHIF twina number of banks twina MSEA twina number of nyasibitari moira twina chio kenda tumenya i service kubenio
kitha tu ba municipality no twitite tomboka twina gold tukiwa tu municipality twina thabu ya municipality twi host ya OBC itu host ya ngabao na ndo baba ndo bakeja kwithwa batutu kuna thatu tu ndo ba municipality ka tutikona the benefit mkurukia mse karibu mutete kibuku ageta na mbere na ugeta kinya kiri mantu jako ni asira fund mbechi iji kigwatikana kiri ikundi na kwenda kuthingatira mitaratara yonthe na atigira antu bawadio ne bakuguneka mbirite na gikundi giki kia bonda bonda asira zibara ugeta bakambiriria na kurugura sako yenene tweja kenda twaraniria abo tona na tatumbothithia a one sako e municipality na tisa kwerekethwe karitu ikarebe MCA isa kwerekethwe karitu muntu onde bonda bonda na mbeche che thirikari ri kuma ome no tugwicira uma ome na cha county chithura cio cha bonda bonda thara gwicio tumeata mbeche ka channeled niga kinya muntu bikibiki ni mutethie na titethia muntu bikibiki yake itethia muntu bikibiki na njewe na future yao tuchurimbie kwendeka kenda asira fandi ikiejanwa ikudibia municipality no tonikyo ntongeretie menya na ategi kethwa gikundi kia mbere kia gikethwa gitrimenia sheria ire kwa rain bo kena bombi kutha bakiona grantire asra fund na bo atongeria baba babonda bonda bakijo kia kanyane bethireto bakiareria MC bakuma konge wa dichonde 45 Meru municipality kamatete antu ba karibu Meru county onthe batu ba maumite Nyaki East turitira ngoge municipality kwina antu ba Nyaki West Ntima West kwa antu ba kuma Mikindori na wapi bonde bale aja municipality ko karebu aja na arejite ko buromba pumukurukire meneti nyere ko kanere ko atethia antu ba bonda bonda bukathugani municipality ake gutetheka karebu akamatite antu ba baingi muno karibu Meru county onthe ere aja tune nyanto ba kumegembe na paitithia bikibiki be aja Meru no ntu aja Meru niyo kwina endikwota nyingi niyo kwina antu baba ingi kinya karebu aja kwariria mantu ja ukazi bara barabarene ukazi bara baingi nyete ba no thimenti tiba municipality ukazi ba umete Meru county onte be aja no ntu ne antu baba ingi bari no rawiga wa ngichi etara kwina nyama teuma aja niyo kwina nyamerane ne Meru county na ne antu baingi ko karebu aja mu respect na mbene jarake ja kwale bumenya ate kwalia konia be wewe ngwa ne antu ba ne asura gutetera bara bakurukire na kiama kiao kiarige gutetera mbio asura imboto mapu ajite kugitatia kuthithia bamuthia gikeno gikinene nontu bamitaratara je bambiritie atongere baba bonda bonda bethireto bakiuga bethireto bagitithia bonda bonda meake mingi na rire ne bagukenera nkuruki nontu bakona mathugane jomba kubaita antu amako baikiangi kwa sababu ukiangalia watu ambao wamekaa kwa pikipiki tumekaa kwa pikipiki miaka 10 miaka 15 miaka 5 na hakuna mahali tumefika bado tuko pale pale. Sasa tukakaa chini tukasema hapana. MCA wakati ameona tuko pale wale watu ambao walianzisha pikipiki bado wako kwa pikipiki, hakuna kuenda mbele, hakuna kurudi nyuma, akasema hapana, wacha tuitie watu ambao wanaweza kutusaidia, ambao mashirika yale tunasaongea nao, tuweze kusaidiana, especially kama watu wetu wakati wanaumia, wakati wanapata accident, unakuta mtu anapata accident anaenda kupolea kwa nyumba. Amefunjika mguu anaenda kwa nyumba, mguu paki inaoza, mtu anaaga na ni kwa sababu ya nini? Ya kukosa matibabu. Na kama ametuitia watu ya NHIF, nafikiri tutaongea nao na tutaelewana nao na tutasaidiana. Pia insurance. Mara mingi accident zetu ambao zinafanyika na tunaleta vita, inaletwa kwa sababu hatuna driving license na hatuna insurance. Atu to kwandana ndio antu bikibiki bongo da barunga mbiri bairunga bongo barantu bikibiki na tucoke tuge u taucia mani wetu aria John Barasa na gretu to organize muno na bana mheshimiwa wetu Karep turiwa nande esimwa bangi bathome kumane na Karep talent ira kuthiria antu bikibiki thirikari menye tumiringa era kura twariga kuringa kura bautu nenka wa reflector twatiwa tukario lakini Karep none taibwega atucokeria nkatho kinya gutwitake tukarandi twaraniria atuthithia ngugi ndongia bikibiki era komba gututethia Kareb kankwire mutanochia ugwe we mutongerio ra uga akathithia na iki atumi kinya tukaria ugwe nkwira gonene bwaku borotura amen no kona no ndo muntu agikwira onto na kujuriria nyongo no itharo na wirigiro inya thoro gitarita kinyara kugitora kugitata nena kanya ga kwaria na everybody iboga no ndo bakwenda sector yetu na tukakwa tanjara no tuna Nteto komba gukiri nyanja cietu boga nyano ndo twira antu ba go to sponsor in one or the other akuma makutano municipality town nene Meru nkeripotara Meru TV mbeta Frank Munene
Na ripoti hiyo Frank Munene ni romba kuthwa igitukinyia muthia jo Nteto cia Meru TV Thaa Mugwanja ngwacurire ngatu cia mwanya muno ntuba kuthwa uraithiretie Meru TV ritwa ukamita Gloria Mwiriki.